Ngiyababingelela abantwana bengcwele. Zobula nesihlabelelo 245 inkosi kusephakama kwebala. Ngiyambonga uJehova. City.
Lord. Amen. Amen. Lesi sihlabelelo esihlabelelayo siyindawo enkulu. Ngake ngasho ngathi ngingaqondi noma unkosazana uhlaleleni useyiyo lengilosi eyahamba nobaba omkhulu noma mhlawumbe into eyayingenze ngifikelele lokhu kucabanga izinto eziyazenzeka. Ngiyazi ukuthi uhlaleleni wayekhona ngesikhathi sikababa omkhulu
kodwa angazi noma wayehamba naye kodwa yena wayesuke khona ngoba uyayixoxele izinto eziningi ngoba bese ngiyabona ukuthi kushaye khona kodwa ke indaba yengilosi ngeke uyiqonde kodwa ngiyangithi mangibuka lesi sihlabelelo ngisithole lesi sihlabelelo sifana nalezi zihlabelelo ezazifike nengilosi ngesikhathi sikomprofeti ngithole ukuthi nendlela yokuhlabelela nendlela yokukhuluma iyafana uma ungasuthatha lesihlabelelo kusuthatha izihlabelelo zikababa omkhulu uyothola ukuthi lezi zihlabelelo zaziqanjwa umuntu oyedwa ubaba omkhulu ke acknowledged ukuthi lezi zihlabelelo zazifika nezingilosi lapha lo nkosazana uthi ngiyambonga uJehova ngalolu uthando lwakhe owangithanda ngalo wahlenga umphefumulo wami ogibeni lwalokho kufa zijabhile izitha zami zingibona ngisaphila wasula izinyembezi kimi emehlweni ami Nkosi wazichitha izitha zami zazula umhlaba wonke namhla ngidumisa nabangcwele ngenhliziyo ekhululekileyo ngiyakubonga Thixo wami wangivusa ekufeni ngiphela umandla Nkosi okudumisa wena wedwa ukhanyisele umphefumulo wami ubone nasezulwini Nkosi amen ngiyazi ukuthi kukhona isikhathi lapha khona kakhulu kodwa ngingatshengisi ngesinye isikhathi kwaze wabonakala akugulanga mina ngedwa nomkhokheli wagula kakhulu kodwa kwafihlwa kithi ukuthi lokhu kugula kuvelaphi kodwa lesi sihlabelelo ingilosi yasiqamba emva kwalokho kuphila lesi sihlabelelo ingilosi yasiqambela thina ngoba ingilosi kayiguli ingilosi ihlala iphila nje kodwa lesi sihlabelelo safika nawe ingilosi ihlabela thina ukuthi sihlabelele sibonge uNkulunkulu usivikele ekufeni wachitha izitha zethu namanje ke uma ubhekisisa isimo esisuka kuso uyabona ukuthi izitha zethu zehluke amen amen lesi sihlabelelo sokubonga uNkulunkulu amen ngoba uma uNkulunkulu ekwenzela into kufanele ukuthi umbonge ngisho ngithi ingilosi yathi kimi uthi baba ila uthi Amanazaretha azobosa kodwa angeke akudle Amanazaretha azobosa kodwa angeke akudle lokho kuchaza ukuthi wangitshela Amanazaretha azomhlupha kakhulu ekwazi ukungibulala lokho kusho lokho ukuthi Amanazaretha azomhlupha kakhulu kodwa angeke ekwazi ukungibulala ngoba ngithunyiwe amen njengoba ngithunywe njena wayazi uNkulunkulu ukuthi ukuthunywa kwami ngizobhekana nenkinga bengidlula ke nje lapho kodwa angiqondele ukukhuluma ngalokho ngiqonde ukukhuluma ngesihloko esithi izibusiso neziqalekiso izibusiso neziqalekiso yini isibusiso yini isiqalekiso isibusiso
sisho isipho oyaye usifisele umuntu noma usinike umuntu. Isiqalekiso sisho isipho oyaye esiphe umuntu, angikubeka kanjalo, noma umuntu efisele ukuba ekuphe sona ngento enhle oyenzile. Isibusiso sisho isipho uNkulunkulu oyenzile. Umuntu wayese ekufisela ukuthi uthole isipho esithile, noma ngabe isipho sokuphila, noma ngabe isipho sokuthi ucebe, noma ngabe isipho esinjani. Leso sipho umuntu okufisela sona isibusiso. Leso sipho uNkulunkulu okupha sona isibusiso. Kodwa uNkulunkulu ukupha isibusiso noma ukupha leso sipho ngoba kukhona into enhle oyenzele yena noma oyenzele umuntu. Isiqalekiso sichaza into embi uNkulunkulu oyaye ekunikeze yona noma umuntu oyaye kufisela ukuthi uyithole ngesenzo esibi osenze kuNkulunkulu noma osenze kumuntu. Isiqalekiso sichaza into embi noma ebuhlungu uNkulunkulu okunikeza yona noma umuntu okufisela kuba uyithole ngesenzo esibi osenze kuNkulunkulu noma osenze umuntu. Kuleli bandla laManazaretha igama elithi inkosi kubusise lisebenza kakhulu. Kuyo yonke indawo leli gama liyasebenza kakhulu. Ngokwemfundiso kaShembe, umuntu okunikeza isibusiso umuntu ongaphezulu kwakho noma ngeminyaka noma ngesikhundla. Ngiyaphinda. Ngokwemfundiso kaShembe, isibusiso usithola kumuntu ongaphezulu kwakho noma ngeminyaka noma ngesikhundla. Lokho kuchaza ukuthi njengoba ngimi njena phambi kwenu akakho umuntu ovumeleke ukuthi noma ngabe ngumnikani bese ethi kimi inkosi ibusise. Akuvumelekile lokho. Umuntu onelungelo lokuthi kimi inkosi ibusise amakhosazana. Amen. Isizathu sokuthi amakhosazana engibusise ukuthi amakhosazana amele izingilosi. Ingilosi ingaphezulu kwami. So-ke umuntu engithi manga noma kwenzekani ethi inkosi ibusise amakhosazana. Other amakhosazana akakho umuntu kimi ovumelekile ukuthi ethi kimi inkosi ibusise. Kodwa abantu bangaphandle mabethi inkosi ibusise ngiyavuma ngoba bazi. Kodwa nina ngiyanifundisa ukuthi akuvumelekile ukuthi uthi kimi inkosi ibusise. Ingilosi yakugcizelela lokho. Kufana nokuxhawula, akuvumelekile ukuthi ngixhawule umuntu. Kodwa abantu bangaphandle ngiyabaxhawula ngoba basuke bengayazi lento. Kanjalo inkosana ayivumelekile ukuthi ithi kumshumayeli inkosi ibusise noma kumfundisi noma kumvangeli. Kodwa umshumayeli, umvangeli, umfundisi ufanele ukuthi inkosana mayenza into enhle eyinikeze isibusiso. Ikhona kwesinye isikhathi
hayi ukuthi khona umuntu washoyo kodwa ngasifundisa ukuthi ngithi lithi izwi lenkosi inkosi ngibusisa ngoba ngingathunywa ukuthi ngithi inkosi ngibusisa kodwa kuleli banda laManazaretha mangikhuluma ngebanda laManazaretha ngikhuluma ngamaNazaretha onke ngoba lento engiyikhulumayo akusiyona into yase-NCG into eyaManazaretha onke esayifundiswa nguShebe lapha ebandeni laManazaretha into enkulu kunakho konke isibusiso noma ngabe unikela kufanele ngithi inkosi ikubusise uma sengikhohliwe ukuthi inkosi ikubusise unelungelo lokungikhumbuza uthi baba isibusiso angisitholanga ngoba kuleli bandla akushiwo ukuthi ngiyabonga kodwa nina uma nginenzela into ungasho ukuthi ngiyabonga baba kodwa ungasho ukuthi inkosi ikubusise kodwa other than that angikwazi mina ukuthi kuwe ngiyabonga fanele ngaso sonke isikhathi uma ngabe noma unikela noma wenzani ngithi inkosi ikubusise ngimele lapha ukuthi nginikeze isibusiso isibusiso uma uthi inkosi ikubusise usuke uchaza ukuthi ngalokho okwenzile sengathi uNkulunkulu engakupha inhlanhla ulungelwe noma yini oyicelayo leli gama elithi inkosi ikubusise kuManazaretha akulona igama elingasho lutho igama njalo elenza ukuthi okwenzayo kuxhumane noNkulunkulu uma ngithi inkosi ikubusise ngichaza ukuthi lokho okwenzile akubonwe uNkulunkulu noma ungabika ubike zonke izinto kodwa ekugcineni mina into enginikele ngithi inkosi ikubusise ngoba uma ngithi inkosi ikubusise ngichaza ukuthi le nkulumo yakho ngiyedlulisa kuNkulunkulu ukuthi ngayo uNkulunkulu ekuzwe ukuthi uthini ngoba ungabika yonke into kimi njengoba ngimi phambi kwenu nje kodwa akakho amandla enginawo okukusiza anginawo amandla okukusiza kodwa into enginikiwe ukuthi lokho okushoyo ngikwedlulise kuNkulunkulu ngegama elilodwa lokuthi inkosi ikubusise so uma ngithi inkosi ikubusise usukhuluma ngathi inkosi ikubusise leyo nto ungayithathi kalula ukuthi ngithena njena inkosi ikubusise ngisho ngabe kuthiwa mhlawumbe kunomsindo kuyasinwa kwenziwani angikuzi ukuthi uthini kodwa uma sengithena inkosi ikubusise leyo nto oyikhulumile usuke isiyedluliswe kumuntu okungeke kwenzeke ukuthi engakuzi ukuthi uthini noma mina ngingakuzi ukuthi uthini kuyezwakala so igama elithi inkosi ikubusise kuleli bandla ibaluleke kakhulu especially when it comes to me ngoba amandla engiphiwe wona ukuthi okushoyo ngikwedlulise uNkulunkulu kodwa ukuthi uma ngikwedlulise uNkulunkulu uNkulunkulu uzoreacta kanjani anginakho ukuqonda nami ngiyangibona sekwenzeka lokho uNkulunkulu okucelile bese ngibona uNkulunkulu either ungizwele mina noma ukuzwele wena ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu uke ucele into engayimukeli kuwe kodwa ebese eyamukela kimi ngiyakhumbula ukuthi esikhathini esiphambili umkhokheli esanikelisa abantu kakhulu lapha senza ilokhoza umthandazo
kwake kufike ingilosi umuntu mhlawumbe ebike bese ifika ingilosi ethi lo muntu lento oyicelayo ngeke ayithole ngalokhu nalokhu ngakho ke mnikelele wena ebese umkhokheli ekhipha umnikelo wakhe enikelela wena ukuthi ekucelele ukuthi lento uyithole ngoba wena owakho umnikelo awukwazi ukuthi wenze ukuthi uyithole khona into njengaleyo nami ngangayazi kodwa sayifundiswa ingilosi lapho omunye umuntu oke enikele bese ingilosi ithi cha lo muntu angeke ayithole lento ngakho ke mnikelele wena nami ziningi ikhathi ngake ngakhuluma ngaphambili ukuthi khona lo nkosikazi lo angisamboni manje owaye enesifo selukhuza secancer lo nkosikazi lona wangishayela ucingo ngangamazi wangishayela ucingo isengifaka isudu emsebenzini wangitshela ukuthi kunomntwana oseshonile wasethi lo nkosikazi ngathi manje njengoba phela uthi useshonile ngenzini wathi lo nkosikazi wena uNkulunkulu uyakuzwa noma ushembe yakuzwa uma ucela ukuthi lo mntwana ephile uzophila angihlaba lawo mazwi ngase ngithatha u50 rand ngingena endlini ngifike ngicela kushembe ukuthi Nkosi nangu lo nkosikazi ukhuluma kanje ngakho ke ngalomnikelo ngicela ukuthi lo mntwana umphilise noma kuthiwa useshonile ngathi ngiyongena ePietermaritzburg lo nkosikazi wangishayela ucingo ukuthi lo mntwana lo usevukile amen kodwa wayengavuswanga yimina wayevuswe uNkulunkulu amen ngisho ukuthi ke u50 rand wakhishwa yimi ngicelela lo mntwana ukuba aphile kodwa lo mntwana ngangamazi namanje angaze ngimbone nalo nkosikazi owashaya ucingo angangamazi sengiyamazi manje engiqondile ukunifundisa ngendaba yesibusiso ukuthi isibusiso goes a very long way sifundisiwe kakhulu ngesibusiso ukuthi isibusiso ungasithathi kalula isibusiso singakwenza ukuthi uphile endaweni ebekufanele ukuthi ufe kuyo umuntu onamandla kakhulu okunikeza isibusiso umzali wakho uma ngabe ukakhohlwa umzali wakho uyobe awazi lutho umuntu ophethe isibusiso sakho umuntu ophethe impilo yakho umzali wakho ngakho ngaso sonke isikhathi osifundise ukwenza okuhle umzali wakho ngoba uma ekhipha nje emlonyeni wakho ukuthi mntanami inkosi ikubusise leyo nto oyishilo umzali wakho ayikwazi ukuwa phansi ayiphansi noma ngabe umzali wakho ekuhlupha noma ngabe umzali wakho ungamthandi kodwa zithobe uzithobela isibusiso ngoba ayikho enye indawo ongathola kuyo isibusiso ngaphandle ngoba usithole kumzali wakho ayikho enye indawo ongathola kuyo isibusiso ngaphandle kokuthi usithole kumzali wakho ngakho ke in terms of isibusiso umzali wakho uNkulunkulu wakho ngoba yikho ushembe ekubhale phansi ukuthi uma umzali wakho eseke
wokuthethisa kuyisiqalekiso lokho. Ubhaliwe lokho. Ushembe ubhale iqiniso ukuthi uma umzali wakho eke wakusola usunesiqalekiso ngokusolwa umzali wakho. And leso siqalekiso siyohamba sihambe sibe nomphumela omubi uwe. Inkinga yesiqalekiso just as isibusiso ukuthi isibusiso asedluli nesiqalekiso asedluli. Isiqalekiso masiye sahlala kuwe correctly asedluli kuwe. Ngaphandle mangabe umuntu eqalekise nje ngoba ekuzonda without any reason. Kodwa uma umuntu eke waqalekisa eqalekisa ngokuthi wenze into embi asedluli isiqalekiso kuwe. Ngakho ke at all times you must understand ukuthi umzali wakho uNkulunkulu wakho in terms ukuthi ulungelwe izinto. Umzali wakho uNkulunkulu wakho. Uma uhlale naso sonke isikhathi usondela kumzali wakho, uvume umzali wakho ekuphulula ikhanda, uvume umzali wakhe ekwenzele umenzele noma yini ekuthande ngoba igama oyolisho ngawe liyosebenza ngawe. Uma ethi umzali wakho inkosi kubusise mntanami, uma umzali wakho ethokoza ngawe, lokho kuthokoza ngawe akwedluli ngisho ezulwini uyongena ngakho. Umuntu wesibili njengoba kade ngisho okufanele ukuthi uthole isibusiso kuye umuntu omdala noma imuphi, kakhulukazi uma eseyikhehla. Umuntu nje owubaba wakho akufuneki ukuthi ekhathazeke ngawe. Ufanele umoya wakhe ujabule ngaye noma imuphi. Njoba ngilapha nje sinananga ubaba umbovu. Baba umbovu sekhulile. Ngiyasifuna isibusiso kuye. Yize ngumholi kodwa ngiyasifuna isibusiso kuye. Ngoba uma ngabe engijabulela ezulwini kubhalwa into enhle ngami ukuthi ngiphathe kahle abantu abadala. Umuntu omdala noma ungazube nesikhundla noma ngabe isikhundla sasesontweni noma ngabe isikhundla sasemsebenzini, ungaba naso isikhundla kumuntu omdala. Ungaba naso isikhundla kumuntu omdala ngoba umuntu omdala uma eke wakhathazeka ngawe usunesiqalekiso. Leso siqalekiso sesiyohlala kuwe mhlawumbe size sedlulele ngisho einganeni zakho. Umuntu omdala noma imuphi noma ngabe usemgwaqeni noma ngabe unjani noma ungaceba kanjani noma ungaba nesikhundla sini, umuntu omdala ungamthethisi ngoba uphethe impilo yakho, uphethe isibusiso kuwe. Ungamqalekisi, ungambukeli phansi ngoba ubukela phansi uNkulunkulu wakho, kakhulukazi uma uphethe abantu. Ngake ngakhuluma ngaphambili ukuthi ubaba ilanga wakwayichaza kabanzi ngendlela ubaba owayichaza ngayo. Wathi ubaba umuntu ezulwini ungeniswa zibusiso, umuntu ezulwini ukhishwa ziqalekiso. Wathi umuntu mayeseke wakubusisa ngisho sesihogweni, leso sibusiso asisuki kuwe ngisho ewumthakathi. Uma umuntu eke wajabula ngawe ngisho abe kuthiwa umthakathi ngosesihogweni, kodwa isibusiso esikhishwe umuntu asisuki kuwe.
uthi ubaba ilanga ngelinye ilanga ishumayela uthi ubofunda ukuthanda abantu, ukufunde ukuhlonipha abantu, ukufunde ukwenzela abantu izinto ezinhle. Uthi uma uthi abantu abangithandi ufuna ukuthandwa ubani? Uma uzwa uthi abantu abangithandi uthi ubaba ilanga ufuna ukuthandwa ubani? Ngoba uNkulunkulu uyokuthanda ngoba uthandwa ngabantu. Ufuna ukuthanda uNkulunkulu ungamazi. Uma uthi abantu abakuthandi ufuna ukuthandwa ubani? Uma abantu ungabathandi uthi mina nginendaba nomuntu, unendaba nobani? Uma ungenendaba nomuntu unendaba nobani? Ngakho-ke kuyo sonke isikhathi, noma ngabe unesikhundla, noma ngabe umfundisi, noma ngabe umvangeli, noma umshumayeli, noma umkhokheli, ubheke ukuhlukumeza abantu, ubheke ukuzikhukhumeza. Ngoba uma ngabe usikhukhumeza uthi umkhulu, abantu balwela ukuthi bekushonise phansi bethi awulutho. That is natural. Kodwa uma uzibeka phansi uthi angilutho, abantu bathi uwutho. That is natural. Uma ungase kuba bonke abantu engake ngababona la emhlabeni, uMandela into eyamenza ukuthi ebemkhulu kakhulu ukuzibeka phansi. Ayikho into uMandela owayegudi ngayo edlula ukuzibeka phansi. Kodwa ngokuzibeka phansi wathi efa wayesemkhulu kunabo bonke abantu emhlabeni. Ayikho into specifically eyenziwa uMandela abanye abantu abangayenzanga. uMandela kusiyena yedwa owahlala eRobben Island noma prison for 27 years. Bakhona abanye abahlala nayo for 27 years. uMandela asikho isimanga owasenza ekuphatheni izwe. Kodwa into uMandela owayenza engafani namuntu ukuzibeka phansi. Leyo nto akakho umholi owake wafana noMandela ngokuzibeka phansi. Wayezibeka phansi ngisho kwizitha zakhe. So because of ukuyibeka phansi wathi efa wayese emkhulu kunabo bonke abantu emhlabeni. Mangithi kunabo bonke abantu emhlabeni, I'm not exaggerating. uMandela wayethandwa yibo bonke abantu wonke umhlaba. Ngisho belungu ngani. Why? Because wayibeka phansi. Ngenkathi ayibeka phansi abantu bamthanda. Namanje uMandela is celebrated like Jesus Christ. Ukuyibeka phansi. Ngakho-ke ukuyibeka phansi kuyinto ebaluleke kakhulu ngoba uma uyibeka phansi abantu bakubeka phezulu. And ngenkathi uyibeka phansi uthola abantu abaningi abakuvikelayo. Kodwa uma uyibeka phezulu uthola abantu abaningi abayizitha zakho. And abantu abayizitha zakho will always fight to destroy you. But abantu uma bekuthanda will always fight to uplift you. That is the fact of life. You can't change it. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sikwazi lokho kakhulukazi kuleli bandla. Because leli bandla is an example of good social life and good heavenly life. And the heavenly life ayikwazi kuba complete uma iphambana ne proper social life. It cannot be complete. In order for a heavenly life kuba ibe proper, it must go hand in hand with proper social life. Ikhona ingilosi yathi la
Angivumeli ukuthi nigane isithembu, not because isithembu si wrong, kodwa yathi sinenkinga kwi social life. And le social life oyidingayo iyakuphazamisa ekukholweni kwakho. Yonke into esiyenza ufanele ibe ne proper social life. Ikhona ngilokhuza ngibeluleka abantu kakhulukazi besifazane abasuke begane isithenjini ukuthi befunde ukuphatha kahle amadoda abo. Kuleli ibandla awunaso ilokhuza isikhathi sesikhwele. Don't practice isikhwele, because isikhwele sizolokhuza sizothikameza ukukholwa kwakho. Umyeni wakho akabe umyeni wakho as if ugane wedwa. So that you allow him to pray. You allow him to praise God. Ungaba isithikamezo. Ngoba you are social life yakhe izo affecta religious life yakhe. Ngawe. Ngoba njengoba sikhona nje sikuleli bandla fanele ukuthi sikwazi ukuthi emzini yethu sithokoze noma kuze sithi masiphuma yonke into siyenze ngokukhululeka. And uma unkosikazi wakho engayazi leyo nto is unfortunate. Nalabo abagane ngabanye, they must learn to love their husbands, and their husbands learn to love their wives in a proper way. Kuleli bandla ayikho into yokuthi ngindoda. Umuntu umani niganene naye niyabambisana, awusho ukuthi mina ngiyindoda ngeke ngenze lutho. Yonke isikhathi look at your wife, ubheke ukuthi uma ngabe kufanele umlekelele naye ebuke wena uma ngabe kufanele ukuthi ube khona lapha ukulekelela khona ekulekelele. Hayi uthi mina ngindoda angeke ngikwenze ukuthi mina lokhu kufanele kwenziwe indoda. Uma ngabe nishadile, you are partners. You are partners in everything. The partners. The love that you have, ufanele uyifile ilove yomngakho noma ngabe ukuphi. You feel your life. uNkulunkulu kwamukele lokho ukuthi umngakho umthande. uNkulunkulu kwamukele ukuthi umyeni wakho umthande. Kodwa ungamthandi umyeni wakhe ngendlela ukuthi ethikamezeke ekukholweni kwakhe. Nawe ndoda ungamthandi umngakho ngendlela ukuthi ukhwelezele ngaye egcina ethikamezeka emsebenzini yakhe. You must trust each other. You must trust each other. Kodwa angikhulumi ngalokho, ngikhuluma ngokuthi izibusiso kufanele nazi ukuthi isibusiso sibaleke kangakanani empilweni yomuntu. Njengoba uJakobe wantshontsha isibusiso selokhuze somfowabo, wayazi ukuthi untshontsha into ebaleke kangakanani, and at what stage lapho isibusiso noma usintshontsha esingaba yiso isoka. Ngenkathi sengifundele indaba le ekhulunywa baba ilanga, ngaba umabhalane ngagcina ngiyimantshi, esifunda. Ngenkathi ngiwumabhalane ngangikwi-complaints office. Kwi-complaints office ngaleso sikhathi wonke umuntu
inkinga zakhe exazulule enkantolo. Yonke into yenziwe enkantolo. Kwakuye kufika abantu besifazane bezocomplaina ngezondlo, ufika abantu imizi exabene, ufike yonke inhlobo nje eyinkinga ekwi-district yenziwa yimina ngiyi-complaints officer. Ngikuma-estate office. Izinto engangiyiphethe. Complaints office, estate office. Ngithi ngiyafika ngifice mhlawumbe abantu bashaya ulayini beze ofisini lami. So the first thing engiyenzayo ngivale i-office bese ngiyathandaza. Ngithi Nkosi, ngicela ukuthi engababikho umuntu ophuma lapha ekhathazekile ngami. Noma imuphi umuntu ongena lapha akangiphe isibusiso. That's what I was doing. Ngithathe intshumayelo kaBaba ilanga. Nempela kwakwenzeka njalo. Uma kushaya ilantshi ngiphume i-office ngibuze wena inkinga yakho yipi esho yana kulele office. Wena inkinga yakho onayo yipi esho yana kulele office. Ngoba chazela bonke abantu abamulayini mhlambe kugcine sekusela abantu abawu5. Kodwa mhlambe bekunabantu abawu15 20 abeza kini ngoba abazi abantu. So uma ngabe uyisebenzi sikahulumeni isebenzi abantu unengqondo yokuthi abantu first ababantu opile, you go out umuntu umlokhu uzominterview ngamunye ehambe e-office el-correct usale nabantu abazi i-office lakho. That's what I was doing. Uma umuntu sese-office lami useyazi ukuthi umzali noma ngabe ikhehla noma ngabe yini ngithandazele ngathi ngicela Nkosi ukuthi engababikho umuntu ophuma lapha ekhala. So wonke umuntu ephuma lapha uzonginikeza isibusiso. Noma ngabe ikhehla noma ngabe umuntu wesifazane noma yini ngingafuni ukuthi umuntu ephume ekhale ofisini lami. To such an extent ukuthi kwakuye ukuthi uma umuntu ehlupha kwamanye ama-office bese beza kimi bethi hey awuyomtheklisha unampaza ngoba thina uyasehlupha. Bese ngishiya i-office ngihamba ngiyokhuluma nalo muntu. Ngeke size sixabane. Noma ngabe kuthiwa unhloboni yomuntu ngeke size sixabane because ngifuna isibusiso kuye. Ngifuna isibusiso kuye. Ngikhuluma ngesibusiso ukuthi ungalokothi weyise umuntu omdala. Okwesibili ungamhlukumezi umfelokazi. Ungayihlukumezi intandane. Because uNkulunkulu uyayihlabekela intandane. uNkulunkulu uyamhlabekela umfelokazi. Ngakho-ke uma ngabe uthitha umfelokazi wazi ukuthi uma eke wakhala ekhaliswa uwe ususele nesiqalekiso forever. Uma intandane ike yakhala ikhaliswa uwe ususele nesiqalekiso. Ungamhlukumezi umfelokazi. Ungayihlukumezi intandane. Ngoba labo bantu uNkulunkulu useduze kakhulu kubo. Kodwa uma ngabe umfelokazi eke wakunikeza isibusiso, leso sibusiso siyohlala kuwe. Just as uma ekwakunikeza isiqalekiso, leso siqalekiso siyohlala kuwe. Asuki. Ngoba umfelokazi nentandano uNkulunkulu useduze kakhulu kubo. Inyembezi zabo ziyashesha ukufika kuNkulunkulu. Okunye uma ubulele umuntu
unesiqalekiso. Noma ngabe umbulele ngephutha noma manje umuntu eke wafa ngawe ngesikhali sakho useshiye isiqalekiso kuwe. Isiqalekiso. Ngakho-ke there is only one way yokususa isiqalekiso somuntu ombulele. Lokho ukuthi umnikelele ukuthi engene ezulwini. Amen. Ngoba umuntu ofile the only thing enhle ongamenzela yona ukuthi umngenise ezulwini. Safundiswa ingilosi. Hayi ukuthi ngikhuluma into engicabangayo. Ukuthi umuntu ofile into oyifunayo ukungena ezulwini. Ngoba uyaye ethi ukube lo muntu akambulalanga mhlawumbe I would have repented. Manje angisakwazi ukuthi ngiphenduke ngoba ngabulawa yilwa umuntu bese isono sakhe sihlala kuwe. Because lo muntu uthi ukube angifanga ngibulawa ngalo muntu ngabe ngaphenduka nami ngakhona. Kodwa angisanikelezanga isikhathi sokukholwa because of you. Ngakho-ke uma ubulele umuntu noma umbulale ngephutha noma yini ngaphambi kokuthi ucele intethelelo yakho uyena mnikelele. Hamba uye phambi kwelokhuza komthalo emnikelweni ufike usho ukuthi ngabulala usibanibani ngicela ukuthi lapho ekhona ngalomnikelo uNkulunkulu amkhumbule. Ayikho into eyojabulisa lo muntu edlula ukuthi uthe sefile wena wakhipha umnikelo wathi ngalomnikelo ngicela ukuthi uNkulunkulu amkhumbule. Kodwa uma ungakushongo lokho ukubulala umuntu akugcini ngokuba isono kodwa kuyisiqalekiso. Umoya walowo muntu lowo ukwazi ukubhubhisa uze ubhubhise ngisho inzalo yakho. Ubhubhisa inzalo yakho. Ngaleyo ndlela kuneyinkinga esinazo engadalwanga yithi kodwa ezadalwa ngabazali bethu. Ayidalwanga yithi lezi inkinga zadalwa abazali bethu. Unesiqalekiso esadalwa ukhokho wakho, unesiqalekiso esadalwa umzali wakho. Awukwazi wena lokho. Awukwazi lokho. Ngakho-ke kubalekile ukuthi kukho konke esikwenzayo sifunde ukuthi iyiphi into yesiqalekiso, iyiphi into eyisibusiso. Uma ungazi khipha nje umnikelo ukuthi Nkosi ngicela ukuthi bonke laba ababulawa okhokho bethu ubakhumbule ngalomnikelo ubathethelele. Njengamanje awuceleli bona okhokho bakho ucelela abantu ababulawa okhokho bakho. Ngoba isiqalekiso sihleli kuwe esenziwa ngokhokho bakho. Sihleli kuwe. Ingilosi yasifundisa ukuthi ayikho into eyinkinga njengesiqalekiso esehliswa umuntu osewafa ngoba sehlela enzalweni yakho. Ubona lokhu ubona noma uyanikela izinto kayilungi noma uthi wenzani izinto kayilungi kanti hayi ukuthi wena wrong. Ngehlelwe isisindo
Ngikhuluma ngesiqalekiso, ngikhuluma ngezibusiso. Ngikhuluma ngokuthi ungameyisi umuntu omdala. Ungambukeli umzali wakho noma umama wakho noma ubaba wakho. Ungamqalekisi umzali wakho ngoba isiqalekiso sakho asisebenzi kumzali wakho. Futhi ungambusisi umzali wakho ngoba isibusiso sakho asisebenzi kumzali wakho. Thani nje ngiyabonga mama, ngamthopha ke mamthopha kodwa nje awunaso isibusiso kumzali wakho. Futhi awunaso isiqalekiso kumzali wakho. Uyena onesibusiso kuwe, akuphambani. Akuphambani. Ngalokho angichazi ukuthi uma umzali wakhe ethi yenza into embi, yenza into embi ngoba uthi uhlonipha umzali wakho. Ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi ukwenza izinto embi. Kodwa nje ibusiso ayiphambani. Ayiphambani ibusiso. Umzali wakho kuphela okwazi ukubusisa, wena ukwazi ukubusisa. Umzali wakho kuphela okwazi ukuqalekisa, wena ukwazi ukuqalekisa. Ukudale kanjalo nje uNkulunkulu. uNkulunkulu okwazi ukubusisa wena kodwa ngeke ukwazi ukubusisa. Umfundisi wakho okwazi ukubusisa kodwa wena ukwazi ukubusisa. That is the nature of our God. Indlela yasezulwini
imi kanjalo nje ubaba uShembe wasifundisa kanjalo nengilosi ifike yasifundisa yathi umuntu ofile ngisho ungacela intethelelo ayisuki kuwe ngoba ungayithola intethelelo kodwa isiqalekiso ngeke sisuke kuwe. Ungacela ungavuma izono ngabulala usibanibani ngicela intethelelo ithole intethelelo. Kodwa isiqalekiso sokwehlela einganeni zakho. Ngoba lo muntu owambulala osesihogweni uthi ukube awubulalanga ngangiyophenduka. Manje na ngokungibulala kwakho usungenze ukuthi ngihlale ekulahlweni forever. Ukube awuzange wangibulala ngangiyophenduka. Ngakho ke ngisesihogweni ngawe. Ithi ke ingilosi the only way yokuthi sisuke esiqalekiso ukuthi ucele ngomnikelo kuNkulunkulu ukuthi lo muntu owafayo ngesandla sakho engene ezulwini. Ngoba lo muntu owafayo ayikho enye into enkulu kuye ngaphandle kokungena ezulwini. Inkosi ibusiselo khona ezulwini. Amen. Inkosi ibusiphamela